Lejla tal-ħarifa mill-isbaħ għall-atmosfera ta' dawl tax-xema fil-Birgu. Impressjonanti kien l-ammont kbir ta' xemat użati biex idawru t-toroq, id-djar u l-ħwienet tal-Birgu mhux fil-faċċata biss, manke fil-kmamar u turġin ta' ġewwa. Kienu l-fjakkolli li xellu l-binijiet majessużi u l-fortifikazzjonijiet ta' din il-belt. L-isbaħ it-toroq id-dojo u għattifa max tarom biex jem ambjent differenti. Manifestazzjoni popolari li ġibdet ħafna leja ammont kbir ta' familji minn kull parti ta' Malta. Għaldaqstant, il-Birgu nhar Sibt fil-għaxija ma kienx qed jitgawda mill-ġirbin biss. Minħal-qol minn qod ħażabowġ. U allura llum x'ġerlek illi tiġi l-Birgu? Għax ir-raġel tat-tifla minn hawnhekk, minn ġod it-triq u ġabna hawnhekk. Ġiri ġejt qabel? Le, l-ewwel darba. X'derlek? Sabiħ ħafna. Mill-pieta, Oġbitek il-Birgu by Candlelight? ħafna sabiħ. U xoġbok li zjetek, forsi l-atmosfera? Laqek, ix-xema l-qsari, l-ewwel darba wkoll jiena. Turisti li fi klimhom kienu qed igawdu ambjent li qatt ma raw bħalu qabel. Oh, it's fantastic. It's bombastic, really. I've never seen such an event like this. It really goes to the heart to see everybody with the candles, and you can look in the living rooms, and everybody has the lights in the rooms, and we were really very impressed about that. Very, very beautiful. Attività li minn sena l-oħra, in-nies terġa' tirritorna. Minn barra spettaklu mużikali fil-pjazza kien hemm ukoll mużewijiet miftuħa l-pubbliku, fil-waqt li bosta kienu l-postijiet tal-ikel illi ġibdu n-nies. Attività li għal sena oħra, il-pubbliku ħares il-qudiem lejn appuntament ieħor fil-kalendarju tal-attivitajiet kulturali f'Malta.